Kilungu cha Mutongoi TV na Mutongoi FM cha kilimo ai kila kithito kivundisia ai minzia cia matukwa na wimiutewa kutumia ndawa yuki wake yuka kwaku na nzia nzao kuisila kuthokea ai misioni cia nduane memwamba na ataalamu mwa oimikume kundia BioVision Africa Trust ila yethitwo tikwatamba ukilunguni kie yu muhimi akethiawa nevuso ya ukule mokulio imwe kwa imwe kwa ataalamu aya na kukwata otao na mautuika alama endanĩtie na uimi wa matukwaya otondo Suzana Kavili ukutuelezea. Aine night no akikalo ta kunena ni sia kilungu kita uimi ta kilimo hai musdala fali yanga mungami wa kilungu ki ungua ikundia BioVision Africa Trust no adhana kana BioVision Africa Trust ni kwenda ya kukwatania na Mutongoi TV na Mutongoi FM kufikia aimi isioni sia nduani na kwende kumanenga umanyi wa uimi utewa kutumia ndawa na kusubia mawithi ululuko kana agroecology. Tumejadiliana mambo mengi vile tunaweza wasaidia wakulima wetu kupitia habari ambazo tunazowaletea. Na katika mikutano hii ya leo ambayo tumekuwa nayo, tumekubaliana ya kwamba hivi sasa tutakuwa tunafanya vipindi zetu kule live tukiwa kwenye mashinani. Tumekuwa tukifanya vipindi zetu kwenye studio, lakini kwa wakati huu tutakuwa tunafuata wakulima pale shambani. Kwa hivyo ningependa kuambia watazamaji wetu na wasikilizaji wetu ya kwamba kuanzia wiki ujao tutakuwa tunafanya vipindi zetu kule mashinani. Nake managing director wa Kiseseki ta Mutongoi Niko Nyamai no awetaka na Mutongoi ni kwende kukwatania na ikundi ya BioVision kumanithia NND motika alama evoma muimi na vala ingi wakulia alama ekonanisia na viasala sia wimi kutumia ivusio ye kutanga sia utandithia wo ithieta Mutongoi TV na Mutongoi FM and of course Mutongoi Digital netukwithwa tree there to the ground pape muimi umwemi we maakilo imane kana wethia kana at least to anena namo ndio une mubango wetu tunaona BioVision Africa Trust na at the same time ni kwithwa ithi katika programu tuna maondo atu pangi tanetwekete wemi wethi we katika maondo ala twende na unenge wito ndeno programming tukulia ondendi ala mena maondo makoneti ngethao ndo umena wemi mambeu ma ndawa cia wemi ni kana wethia kana imoka wethi imatanga sithia biasala sio kwisila Mutongoi TV ndo mwe na Mutongoi FM. Nake Robert Mutuko ulo kwete kilungu kila wakatatu kioko na ikithisia mwene nthi kana yu kilungu kithwa na maundu maingi maseo kwibo kunenga mwimi ibuso ya kukulia mokulio imwe kwa imwe na ingi kusoma kuma kwa ataalamu ma muhimi kuma BioVision Africa Trust. Anitwonie we wailu tukwatanite na BioVision Africa Trust tukebala wewe mwimi ni kana withe na ibuso ya kukulia mokulio imwe kwa imwe na kwiyonia kila twithitwe tiotavia bande ni wa studio sito kwa unutu da tuyoka bakube na kundwa ni yaku komana na imiala meba u na kwiyumilie ni kana usome ukulia mokulio ni kwitha Mutongoi TV ni tuyumetie kwikithia kana ni twakwatamba uwe mwimi wokamba kwikithia kana tunaliwa kuyana na ni twaimani ma ila yendanĩtie na mawali kumanzeve alame kuo ni kana tuikese kuokombelwa ninza ukambani wiki. Kilungu kita kilimo hai kiatawe kwa kuni Mutongoi TV na Mutongoi FM kikwetwe mbauni BioVision Africa Trust iya muambana The Organic Farmer Radio nzikayoni sia kupikia aimi na kumanenga umanyi ngilivoti ya vilingi wa movo Mutongoi TV nitawa Susan Kavili.